te mawhaia, o te mawhaia. O a ula vale atua, o te mawhaia, o te mawhaia. Na Vaitau a ufola folanga, o te mawhaia. Amu ia le, whai le atua, mona malo si anga. Whaalango lango mai, o te mawhaia, o te mawhaia. O a ula vale atua, o te mawhaia, o
te mawhaia ngā whātaunu au folanga o te mawhaia amu ia le whaile atua mona malo si anga o te mawhaia, o te mawhaia, o a ula vale atua, o te mawhaia, o te mawhaia, na whātaunu, a ufola folanga, te mawhaia amu ia le whaile atua mona malo si anga
Esili, sililo watua, pepese mai esili, sililo watua, paai mata esili, esili, lava oe. Esili, sililo watua, pepese mai esili, sililo watua, paai mata esili, esili, lava oe. Esili, sililo watua, pepese mai esili, sililo watua, paai mata esili, esili, lava oe. Esili, sililo watua, pepese mai esili, sililo watua, paai mata esili, esili, lava oe. Via oe, via oe, via
Aia manuia. Soifua manuia pa ia kalesia. Lea o loo awhio maile. Fionga sui tai fono. Ia male malu le lau fono. Lea o loo sui foile. Pa ia le malu mafutanga tina. Meisea. Ainga o ti akono. Ta mama tina matutua. Woma e masani. Whaiana tātou whaitapo inga whatasi nei tai au. Mese tātou whanau. O te whawhailoa i atu fo i le malu Samoa. Le nei tai au. Mese ai fo i lo tātou tapoa i mai lunga le internet po le YouTube. O te watu le lima whatalofa. Mese ai fo i whamunianga a wā whengai ma le nei Vaiaso fau, tau aulia. Ia ma Faasopolia el tātou malosi. God is good. All the time. All the time. God is good. Le leile atua. Taimi uma. Teimi uma. Le leile atua. Ia i le i alu atu tātou ma malu ma tapua inga. Ia ma mua tātou fitufa i le lofa Yesu. Greet those who are in front of you and back of you, on the right, on the left. Tell them that Jesus loves them, and so do you. You know, I didn't think our service would be crowded this morning because of the Super Bowl. But I forgot that the 49ers lost, so all you members are here to worship God. Amen? Next year, Niners, next year. So let us worship God. Tātou tapua i atu i le tua. O te vivi i atu ia te oe, wana e tali mai ia te au, wa vea foi oe ma u whalutanga. O le aso le nei wa whaia le li, ia tātou oli ma fia iai, le li e, o te ai oe atu i e whaola mai. Leli e whamanu ia mai.
I will give you thanks, for you answered me. You have become my salvation. The Lord has done it this very day. Let us rejoice today and be glad. The Lord is God, and he has made his light shine on us. You are my God, and I will praise you. Let us pray. We will praise and magnify you, O Lord our God, for your love endures forever and ever. We come with our hearts longing for the blessings of thy Spirit. Grace us with the presence of your Spirit. Speak life into our beings, so we may continue to be faithful stewards of your kingdom. In Jesus' mighty name we pray. Mato vivi mafadne ne ata ilo swafo ele atua le favavau. Ele au noa o vi ing mafaftayo mato ngutu. Awal le ne taiau saunia lo alofa tu noa. Ta malo fai. Awina mo I mato lo nganga pa ia. Ele loto ai le iloa ma awina ai o mato ala I laufio. Ia malia ia te oile soifua tapua I o lau whanau. Yesu Keriso le li o le ola. Ua mātou te talo atu ai. Amen, amen. O le vi inga o le atua pese lima. Pese lima o le atato vivi atu I le atua.
Ia le lofa mo le anga lea le tua e utina no tawana o stato le whaatasi. Ma o tato matua whalengana. A o le sunga koe le tuina, e a tofaeono ma le whaitua tuina. Ia Torres, ia o maua ia tala, lo manuia o tato matua, peo te mariai, o malanga i Samoa. Manuia fo i la aina o kumoa. Kanu fo i manuia, mai a manuia Sauniga, fo i le sunga na wao, peo na fuafua ia aina. Ia ia pea le rofa moranga leia le tua. O moli mai a rofa anga o tato matua whalengana. Ia tato tuia i le tua. Vaiaso i tato tue Fepuari ai te niu mai whenga mlanga ia tautai le tua. O nisi fo i o lo malanga. Te sunga le te taiti a kono. Ia lo maua pea mia nisi fo i le sunga le e kono le tato e karasia kuki mai ia marfatua ia ave ia au lo papeono moi mai o whaanga gai se aso ne Vaiaso o la tato tue whenua iai i le rofa o le anga leo le tato ma ta fia fo i le nei tai au i le mamatua ia talfepa e te mini maua fo i le tana manuia ia wa apeo na te apaitua ia i aina ia le tamama tua peo na whea ngai o ia mnasi maso le kino ia tato ki ia pea le rofa malana lea le tua ia nisi foi o tato whanau la fina i Teresa ia o whapena foi o na te apaitua o na ulanga foi o nasi le kino ia whaftai le rofa malana lea le tato malana mai o le la o so man la moto fo inga ia o la matanga mana nga taanga fo i asi. Ma mai e fo i taimi o le fia ma le oi oi. Ia e fo i taimi o le loi mata fo ma tangi a oi. O le nei la taia o te tani tono wa fea le mariu ma le oti tato ai na lotu e pei ane tato i ai le sol ne. Cialo e Faasino i le tina i a daina kui maoni. O le Epifania i a Sahira kui maoni. Le aso ananafi wa amia le fina ngalo le tu. Le Epifania sa whengai ma ngase le tiki. E ui na whainga tā. E ui na mātui tui ma tina wa alpa ia le tu. O mai e whai, moto whai fōtu i kuru. Whina ngaro le atua, e opo lava i o tātou whana. Tātou tu talo pē i le atua. Mana tua pēa taina, ma le ai. A wā le tō e sea, o alo whanau. E whaasino fō i tātou urotu, e te roko. Ia se tala o tōtolina, tu sai fōi mana Vaiaso. Ia aru mana le upu la wholoina le Vaiaso i lo sunga toma. Ia manuia fōi le manu o le tātou ainga lotu e meise fōi wō mai masani. Whai ana tātou whaita po inga whātasi, so i fua mai ia manuia tātou aso. Ia, lewa sauno atu le sunga le whailau tusi. Ai, o le atua lava. O le atua le lava tu la fua ia e ona tangata whātua tua. Me se o tau ia nofo te talo. Te tali tone whaafonga pēr le atua le tātou talusanga. O le ripoti la sisinga le senga tiakono. There's more blessings that we hear. So ya te au ia. Mafoi ona la o tau talusanga. We are all prayer warriors.
That's why some of our church members that were ill and at the hospitals are now at home and recovering. Thank you for your prayers that that God's healing power is still upon these service members, these church members of ours. But when we pray, don't forget Sister Dinah. She lost her daughter, I think it was last night. Keep her family in prayer. O nei tula, o le tātou maulalo I lunga o le atua. E ala I tātou tausanga, tātou ifo ma le talo I le atua. E pa ia, e mamalu, e sili lava oe lo mātou atua. Le atua tolu tasi pa ia. O le na whaia le langi, ma le lalo langi, ma mea uma o iai. Na whaia fo le tangata I lo lava whatusa pa ia. Ma e mānawa iai le mānawa ola. Ma whaasoa iai le ola, ina ia soi fuai ma ola ai le tangata. E whaso o tai ma lau fio. Le nei tai au fau o mātou ifo I o luma. A vato le nganga whaafitai ma le whamalo. Ona o lau whanunga le lei wa mātou maua. E teimi sa mātou momoe malolo. Ngalo nimo lau fio. Ai wa mātou whaafitai. Ona o lo alofa tu noa. Lea wa mātou ala whai le manuia ma le file mu. Whaafitai ma le tausinga mātou fia lau I kalesia nei. Ma e lo mātou whaitapo inga whaatasi le nei I tula. Sa mātou whea ngai ma whea au mangaluenga māsani le nā Vaiaso o te atu. Ai lea wa mātou mafuta whaatasi. I le fia ma le toa file mu. I ia pēr oe lo mātou atua. Awa lea wa mātou maua le nei aso fōu lau sāpati. O mawhai o na mātou ifo ma tāpua I a te oe. I tutono lau malu pa ia. Whaafutaiwi ia oe lo mātou atua. Vi e oe ma whaafutai lau fia lo mātou atua. Ona o le ola ma malosi o mātou maua le aso ma le aso. E mawhai o na mātou sa ili atu I au whamunianga. A wale tau singa o mātou ainga taito tasi. Whapea lau ngaluenga. Ai meise ai lo taita ina pa ia. Ma lo tau singa mātou ngofia so mātou ola whatauwa. Whapenafo ino mātou ola whaleanganga. Na e whaasoa ina mai I mātou mea le uma e tua I ai le ola o lau whanau. Mea le o tino. Mea le o le mawhau. Ma whamunuianga whaleanganga. Whaafitai tele le atua. Mulau mana whaola. I e o tau iwi pēr ma mawhitianga o le tino ma le mawhau. Ta māma tina mā tutua lo whengai ma ngase tu mau. O lo mātou moli mau ina pēr lo alofa muti vale. I le whaafauina lo lātou malosi. Whaafitai lo puipu malutia so mātou whanau. A o lātou whengai ma ua onga I aso whaiso. Whaafitai tele le atua. I lau awhionga pa ia. O lo o moli mauina ai tala o lo olofa. Le au mawhai o na whaatonu tonu whalau o mātou ola. Ia mātou te langona ina ailo fina ngalo olofa. Whaafitai o na le whaatasi mai le mana o lo nganga pa ia. I lona tau to lo ina pēr mai mātou.
Fesoasoani i le mātou vaivainga. Ai meise lona fesoasoani teimi mātou te whaafsanga i me whaososonga o le nei lalolangi. Whaaftai lau whaasoaina mai ia i mātou le mea lofa le whatuatua. Ua mātou loto te tele ai. Teimi whita ma whaingatao nei o langa. Tau iwi ma ngā lulue ma lau whio ma lau whinangalo. O le tau o lunga le mātou o nganga whaaftai le atua le mātou tamaha. O le tau langa tongi olan Sauniga lo alo pele to tasi. I lona so e fua atoa na ofa ina mai. Na maliu i lunga le sa tauro. Tānu mia. Ai peitai. Toi so e fua manu malo mai i le oti i maritu ngā mau. Lea ua mātou wha moe moe olo ai i lau malo e whabavau. Ia tu mau i lau whiol vi inga. Le wha manu, le wha nea tanga. Nei se i o i le whabavau. Lea tua lofa muti muti vale. Mātou wha ato ese ma wha maulalo. O i mātou lava o se whanau se se. Tumu i mātou yang sala. E fotu leanga mā se se. O i mātou o se whanau e si i taua pēr i auluma. E tele o teimi e mata poto le ti apolo. Tele i ana awala e wha se se. Ma taita ina ai se ina ai mātou. Ma ua mātou ma mau ai ma lau fio. Ine ia mātou loto atu i ai. Ai ua mātou tu ua lau fio leola. Le mātou te manui ai. Mātou te talitonu. O lau fio e te sila fia ina o mātou ngai o inga ngaluenga o malava. Le atua mātou ole atu nei. Se ia lofa. Ma wha mā ngalo ina i mātou uma i le toto tau o Yesu Keriso. Le whaola. Ia vea pea le nā. E whai maala e ui mā ngalo ai mātou whanau ang sala. Me tusa ai malo alofa tunoa. Ia e ao o mātou tangata. Ina ia alo esai ma le leanga. Ai whaasanga atu i lau fio ma le loto ma le anganga atoa. Le whaafonga tataloe. Na o oe lava e te sile fia ina mātou mana onga taito tasi. Ai wa mātou awhi atu pēr i o luma. A wā o se whanau fio whai manuia o manuia. Ia i le wha moe moe lo whengai ma lau au auna to ina malfatua. Ai mei se lau au auna ia fui mono malpa ia o a inga i ona i tū te tele mai tū taulangi. Ia i pēr lau fio ma i lātou. Ina ia manuia mea umalo whengai ai. Se teimi o le ata liu ina o lātou whainga malanga anga le leila o whio ia i lātou. Ina ia toi foi le manuia ma le whele mu. Ma mātou toi maua se maftanga mawhanwhana. O le mātou maftanga nei, sa mai o au whamnuianga ese lunga le tangata taito tasi. Le whauta ape atu, a wā whi au manga luenga o whanau poto aonga. A o se ngaluenga po se whatu ainga o le awhi ngai ma le tangata i le nei Vaiaso whau. Whamanuia lau e kalesia nei, a mata i maunga te tele, se i o i maunga iti. Fua i mai le tō mai ma so sia mai lau fio. Ia e taita ina ai mātou umai le manuia. Ia lofa ngia ta mama tina mata tua.
I lātou afu le tautua, ma ua pula pula la ngota o lātou soifua. Fo ina pēr le malosi le tino, ai mese ai le malosi la le anganga. Ia sanga whaatu mauina ai le fia fia, le oli oli o lātou loto. E au auna ai atu ai lau fio, i so o se ala lava. Le atu ai, mua au muli au lau fio le mātou savelinga le nei Vaiaso fau. Tatalo mon whanau, o lo ngulue te tonu vai ngā au le nei le malo. Anga le lei lau fio, ma puli malutia o lātou soifua. Ia tu mapea ia i lātou le saunga le mu, ma le file mu moni, mai lau fio. Whamanuia whai ngā malo le lalangi atoa. Ia lau lunga i taitai le alofa ma le whamauni. E au auna ai, ma taitai ina ai o tangata i le manuia ma le file mu. Uso o lo pala ina, ma puapua ngā. Lātou le aini mea nofai, anga le leila o fio ia i lātou. Whamanuia lau e kalesia au au me le au whengaluenga pa ia. I lātou lo fola ina le upo le ola, i leo nuu ma lea ala whanga. I alu ma le mana o lau fio, lau upu tā lai le nei aso. Ma ia lawea ina pēr ni a nganga se tele. Ia mātou whaalongolongo i lau upo le atuai. Sulu ina i tono mātou loto mau mātou nganga le mana o lo nganga pa ia. Ina ia mātou malama lama le winga lo loto o lo whetalai mai. Ma mātou tau ofi mau i ai. Ia lo mātou lenga le nā. Whātase ai ma tatalo lilo le tangata lava ia. Ona le swafo Yesu Keriso le mātou li ia o le mātou whaola. O mātou ole atu ai nei. Amen. Le a tātou toi vivi i atu i le atua pese salau ma le sefulu. Salau sefulu o le pese o le tātou vivi i atu i le atua.
O le Vaitau tu spaia. Tu si mai whengai ngā whau. Filipi. Lona mtau po e taudu. O le atatou Vaitau whelafulafu i mai le whaiupu se fulu. Whaangata i le whaiupu se fulu malvalu. Filipi lona mtau po e taudu. Tātou Vaitau whelafulafu i mai le whaiupu se fulu, se ngata i le whaiupu se fulu malvalu. Our scripture reading is taken from Paul's letter to the Philippians, chapter 3. We're going to read responsively from verse 10 to verse 18. Verse 10 to verse 18. We'll read in our Samoan language. Whaafonga mai ale awhionga pa ia le tātou atua. Ina io I loa o ia, ma le mana o lona toi tū mai. Ma ia whātasi au I ona ti ngā. Ona ua whātusa ina au ia te ia I lona maliu. E le peisia I ua o maua nei, po o ato ato na le nei. Au te tausisi atu pēr, pe mawhai ona o maua le mea na maua ai au e keriso Yesu. O te tausisi atu I le whailonga, ia maua o le taui na wala awina ai au, mai lunga le atua ia keriso Yesu. A ia tātou a mio tusa ma tūlanga o tātou aulia. Vaitau pēr. Whamanui mai lea tue al tātou whaalongolongo, whaafongoina lona awhiongo pa ia. Tu maupea ia te ia lona lava vi inga, nei aso uma se I o I le whaavavau lava. Amen. O le launga I le swafa mamalo le atua to tas pa ia. Amen. E maua tātou matua mai le nei tusi sa tātou whaitauina, lona whaiupus, se fulu mal toluma, se fulu mal whapea. Le au soe, o te le manatu ua o maua, a o le mea tasi o te whaia, o te whaangalo ngalo I mea tuanai, o te momoe puno ai fo I mea o lumanai. O te tau sisi atu I le whailonga. Ia maua ele tau I ua wala awina ai au. Mai lunga. Ele atua ia keriso Yesu. Not that I have already obtained all this, or have already been made perfect, but I press on to take hold of that for which Christ Jesus took hold of me. Au manatu. I whaapopoa ma le au tu manatu le whaali mai lunga Port Kalam. O e whea mo ai le mau loto.
Mau ele o se mai mau. Ese upuia lua. Mai mau means waist. Mau means hold on tight, solidified. Mau itu sa le upoleo. Mau tu. Mau loto. A wole o fa popo nisi fa popo le ile autu le tatou nea taiao. Press on for that max bet in Christ Jesus. Say it one more time. Press on to that max bet in Christ Jesus. This letter that we are meditating on is a letter Paul sent to the church located in Philippi. The letter serves as a spiritual love letter. It's full of warmth and gratitude. The Philippian church sent a gift to Paul while he was in prison. What were these gifts? There were twofold: financial, and they sent a helper named Epaphroditus. I think that was the name. Epaphroditus. That's the name. That's a long name. So there was two gifts that the church from Philippi sent to Paul while he was in prison: money and a helper. So this generosity is probably the reason why Paul sent this letter to the church in Philippi. But he also reminded them to press on. Press on to spreading the love of Jesus. You know why? Because Philippi, it's like a miniature Rome. It's a small city, but it's also a gateway to Europe, a big country. So Paul is writing to these church members in Philippi, hey, continue your generosity, continue your love, continue your showing your mercy and grace, because that's going to spread out towards Europe. Says to press on, the apostle said. E ui lava ona tusia Paulo le nei tusi a ofengai o ia fatpuipui pole pato ese jail. E le to I lalo aile au auna I le ngaluenga pa ia le tato li. See, the words joy and rejoicing that Paul uses to express his letter to the church at Philippi are used 16 times. 16 times in these 4 short letters. O le fai numero se fulu maleono e fa tatau I le lofa male lofa ina. Love and loving. Paul reminds us in this passage that in order to reach a goal or many goals in life, the first thing one must do is to press on. Press on towards your goals. Stay focused. Ia ola mga whangafa le tangata I tūlanga whai o le nei soituanga. We all have visions. I have a vision to retire soon. Some of you, I would say, have a fixed goal of winning a progressive jackpot at the casino, right? This is a vision. But here in this letter, Paul's vision is very clear: to press on to the goal that awaits you and I. O mi pea le max pet.
You want to mow away the jackpots. Press on. I mean, real. Winning that jackpot at bingo. Press on. After all, that's our motive, right? I ese ale le press on le famtala ile apostolo Paulo. Press on. We must continue to press on to reach that goal. You set your eyes of your heart on. Lale apostolo. O te tau sisi atu le whailonga. O te tamoe puno wai ma le mauti noa. Pa lo iai le mea lofa sili lo loma ma lo lumanai. Meaning, there is a greater gift that awaits you and I. O le ale mea lofa. What awaits you at the finish line when you press on? Just like the fans of Kansas City Chiefs and the Philadelphia Eagles that pressed on all the way to the end today. What awaits you? Ole au tu tonu lea o lo tamawhai ai le apostolo o nuu ese. E wha manatu i le nea sa. Ia toa le loto. Mau le loto ia keriso Yesu. Ia maua le loto i lo wha moe a Yesu. Ina ia ta moe puno wa i mea le lumanai. Maua se ai mo le lumanai. Au le wha vai. Loto tele. Ina ia whatau nuu le wha moe. Sila foi le loto le nei au auna. E ui na sai tia i le whai pui. Mo tele o tau sanga. Ai sa le wha vai. E le wha vai ai lona fia sa ilia le tau i sa wala o ina o ia. Mai le tua ia keriso Yesu. O upu ma manatu o le tangata ua toa le loto. Mau loto o le nei tangata. A o le toa lea e sau i lona wha moe ola. I le ali o Yesu. Le toa lava lea e wha lango i le mana o le nganga paia. Ai le o lona lava loto. O awha le tonu le nei o langa. O apua ngā tūtaia ai lau savali. O ati mainga loo fetuleni mai i ima o. Aua le wha vai. Tuli matai se ai. Press on. Press on and take hold of that for which Christ Jesus took hold of you and I. O le tangata ua ngalue ma le whamaoni a noa ma se taui. O le loto le tangata ua wha moe tasi i le malosi mai le atua. Ai ua wha ngalo lona ola sai tia. Le ola pua ngā. Sila le tātou matua. O te le manata ua o maua. Not that I have obtained all of this. Au le mea tasi o te whaia. O te wha ngalo. Forget last year. Ma mea o tōnai. Ai o te moe pune wai I mea o le lumanai. I will continue to press on to take hold of that for which my Lord took hold of me. The Lord took hold of me. Such a powerful statement. If we are using the analogy of the Super Bowl, which is today, I am sure these two quarterbacks, Jalen Hurts and Patrick Mahomes, are not thinking about their past mistakes or Purdy's mistakes from the 49er game. Their minds are fixed
on that Super Bowl ring. They're not thinking about the past. They're pressing on to win this game today. Their minds are fixed on that Super Bowl ring. They're not going to focus on being sacked or throwing interceptions. They're going to press on and focus. No matter how many interceptions, they're going to press on and keep throwing. They're going to keep throwing it until they make a touchdown. Go Philadelphia. I'm just joking, 49ers. Let me tell you a runner named Joseph John Stephen Akwari. He came jogging slowly into the stadium about an hour after the winner finished his race. This is a marathon that was done in 1968. This runner, an hour after the winner hit the finish line, just coming in, slow, jogging, and finished the race. One of the reporters came up to him and said, "Why did you even finish the race? You're an hour late. Everybody's almost going home." You know what the runner said? The runner said this: "My country," which he's from Tanzania. He said, "My country didn't send me to start the race, but they sent me to finish the race." E tali tutusa le nei Faasologa, ma le manatu o le apostolo. E le o leanga. Po ni o fa le tonu mai le amatanga. A o le mea sili ya Yesu Keriso. O le fai unga. O lo fai unga. O le fatau no unga. It is not the beginning of one's sins, but it's coming full circle of knowing one's sin and declaring or confessing, "I am a sinner." Confess your sins. That le karesia. E le whainga o whia tātou whainga malanga ma le nei tau sanga whau. O le tau sisi o le whailonga nei I korokota. E le whainga o whia. La tātou li I man whaula o Yesu Keriso. Sa whaatau nuina le whina ngalo pa I o le tātou o lon tamā. Ua tau nu. It is done. Complete. He pressed on to the finish of the cross. Le toa olona loto. Le mauseli le loto Yesu. I le whatau nuina le wha moe moe lon tamā. Le ana maliu matoi tu manu malo mai. Ina ia moi tau o le whaola tanga sili. O le whamangoloina o tanga sala. Ma mau ai le ola e whavavau. O le olanga le nā. Le nei apostolo. Mo oi ma o le nei tai au. Ia tātou tuli matai mo le lumanai. Ma le mauti noa e o tātou loto. Ma le mafaufau. O lo iai le ola sili atu nai le nei lalulangi. Eternal life. Ai a le mausalilo loto I le afionga pa ia a lo tato atua. Ia. O lo ia te oil te lautani. A o le fa manatu. We must press on with solid hearts. Courageous hearts. Hearts that are aggressive spiritually. To continue the race that Paul started. Rely on God.
those who are suffering, those who can't get a job, those who are dealing with illness. Depend on God. Rely on God. God will help you press on. Press on to a successful future. That's what God is about. He's a living God. He's not a dead God. He's a living God. The suffering that we go through feels like we're dead. But when you rely on God, you can break through all that suffering and continue to press on. Pena popo ngā tia lau savali. Pesa ne nefu lau vaai. Pena mawhatio lau amo to tasi. Ina whale tonu le neo langa. Press on. Tuli matai lau Folauga ma le mauti noa. O lo iai le tau e sili atu. O Sauniga tato li o Yesu Keriso. Le au soe. O te le manatu o au maua. A o le mea tasi o te whaia. O te whaangalo ngalo I mea o tua nai. O te tau sisi atu I le whailonga. Ia maua e le taui o wala au inai. Au, mai lunga. I le atua ia Keriso Yesu. Ona le swafo Yesu. Amene. O le atata toi pese atu I le atua vi inga salau ono se fulu maleono. Pese salau ono se fulu maleono o le atata toi vivi atu I le atua.
talo mal fuai. O nisi nei o whamanuianga lea o lea mata toi ofu ina atu I lau fio. O se fuai I whatauvaa. Ma le lava o na whatusaina ma lo fuai pa ia e ala I lo alo pele o Yesu Keriso. O mata ole atu ia te oile atu ola mata o tama whapa ia ina le nei fuai. Whatasa e il mata o tangata atoa. Ine whaoinga whaonga te tau mo lau fe au ma lau ngaruenga. Ai ave pēr le vi inga ma lau whanetanga ma le whamanu I lau fio. O le mātou te talo lea le suafa Yesu. Amen. Moli moli na au I fonga. Fusi fo I lapa malo. Le vi inga ma le whaafitai wa si tia I le atua e yasu. E pei ona tātou whaita po inga le nei tai au fōua mai e le atua. Tātou te ori ma fia iai. Ai vea ia le leo e pai matui. Manu fo I nulotu ai tēna fōu. E momoli atu le akanga whaafitai I lau sunga le mai. Lau sunga le chaplain. Folauga Tupuola. Wa pai maave fe au le nei tai au. Le lofa maranga leia le atua. A o se upu wa folofoloinga. A wā le ola tautua le atua mlana ngā runga pe on tato iai le nei tuafa. Nei fo tal whātai o Las Vegas. Whātai le ngā runga. Mai anga I pe I luma. Anga I pe I luma I mea e mawai le ola e whaavau. A le o mea e pala. E le o mea e mawai le fia I se taimi pupu. A ia tātou sa ili e Yesu Keriso le ala lea le ola e whaavau. Le nganga whaafitai ngā ruenga mai aia. Mori atu le whaafitai tele lau sunga chaplain. Wa le whiau taua wa molia le ne asu. Le ise manuia I nei. Na ona mātou te talo I le tua. Ia whapea ona whamanuia le tua. Ia whapea ona watu tō mai. A wā le folofoloina o le upu o meise le ngā ruenga le tua e pēru tātou iai le so. E mori atu foi le ngā whaatai le manu tātou Sauniga nei. Whaatai le tua I lau sunga māmalolo. Nau tāla mana tua o le sa tuku ai le ngā ruenga. Alo o malanga o tātou mātua. Meise foi ia tina malolo ia tunwha. Malu sunga ia ao. Pa ia foi I tia apolu. O tātou ta māmatina mātua meise foi. O tātou whanau, tātou whaita po inga le nei asu. Le malu foi le atu. Ia o le ale o ai se mātou whamitara. Se ala o. O pa ia mai ana mua. Se I o lama I le asu nei. Whaafitai. O lo maua pēr tātou mawhitanga. Manisi foi o tina. Mlanga mai Samoa. Ia se whakokoenga. Se aso foi nei Vaiaso. Le atu te liwatu. Nā tua ia petala le fotu e meisi foi. Tina ia wawau, masai wau. Ia whaafitai le tuolo. Maua pēr le tātou mawhitanga. A whai o le atu liwatu. Whai ngā la. Ia malupe au lea. Ia whaatonu mataitai le tua whai ngā malanga. Maua se peilo inga mai. Lu. Meise ale sio lo. Whaatai po I le tua lo ea pēr. E tēna fō. Ma whane tapuai. E whai lea. Tai ala
la wale malu la tunu. O lo whapea na malanga mai. Masia si mai. Whaktai. Le lofo malanga lea le tua. Lo tātou po inga manisi. Whaia te. Le sunga ia longo. Whaktai le tua wa mau. Whiloinga fo i le Vaiaso. Ia whapea na whamanuia le tua. E ala i Folauga. Ia awa fo i le ngā wenga. Lo whaia. E le ngata i o tātou whanau. Ia o le tele o le whanau sa solo nei langi. Whaktai ua mau le tātou inga. Ia na whaia na tātou mafuta i le Vaiaso. Ia o se Folauga Tupuola. Nei fo i tu lai. Au folanga lea mo le tātou kalesia. Ia awa le tātou ngā luma. Ia mo le nei fo i Vaitau. O le sa le asau. Ia whamana tuatu le malu le tātou e kalesia. O le whenanga inga. A le au whainga luenga le pulenga. Ia le tātou topi le sa le asau. O le sunga. Tyrell lo tausia le katia le UTC ia i lo i kalugia ia tulanga masani le tatu e kalesia pamana tuatu le tatu te launga ia amaea ia o le tatu aluatu fo i lea i se tona inga fo i mo le tatu tofi ia pei o le tatu masani ai tulanga le tatu tona inga ia o la peo le sami atu i le tātou e kāresia, nā Sauniga le aulau, ia ko tātou e kāresia, tātou tōna inga, ia e tātou nāi, tātou te lauma, matulanga e māsani, awai tātou topi. Ia, ua, o mai pōis wala au, le sunga ni taitai, le komiti o tātou talonga, ia le sunga ia Rose, ni Salefua, ia o le aso atai au, o le Vaiaso pono, ia komiti o le tātou talonga. Se walau atu fo i tātou e kalesia. O tātou whanau mātua, ia āwanoa, ia o loo nā mia sosoani a wāle tātou talonga. Nāua o tau silifia, tūlanga pēna mai ai fo i le kontanga le kalesia Vaiaso o tea, ia o loo tau whai e tue au popo polisi aso tātou ai mana so swan nisi o tātou whanau mātutua ia o tem ia tātou whakasi ia i le whono le komiti o tātou ia o aso lua le nu mai ai ale tātou mātua whaenga ia malanga mai koi mai sa moa pe o no tau sitafia fila solua so tu e se portolanga i tātou se singa wa ngalo ia isi po yo whangianga le atua ala le sunga le tiakono ia tu ia auto tu ia soteria ia wa o mai mais foi ele ia le o te mai tua tātou vi ia pe le eu ia to se fo stas ia o papel família é tua ia wai pe fo per ele fo oi ele ia vai o mulher maros ia nai fo lana on tato kalesia na i tua tato ia o sawai ko inicio nisi foi o fa moenga le al maftang la to siding muia la so supitu ia le ta to sapai ko na tina e no mia ta ia ai fa fo mai ia e ta to masaniai ia ole ta to sene pe ai ne as ia fa fo mai
tai lau sunga pei lau tusi upu whamunuia whamuianga ia mese upu whamalo si au au wale ngaruenga lo whiangai manei au auna whatauvaa. Let me give you a great example of the press on tato ikaresia. They ui lava ele eise tapiano. But the Alpha Pese kept pressing on. O mai aunga Pese, Vaiaso atoa, and they came to sing their hearts out without a pianist or organ player. They came and pressed on and continued to do this job of God's ministry. So that's an example of pressing on in our church ministry. I want to thank you, le awasafo. Ya mesho to fa maoni nei la ngaluenga le tua tato ekalesia. May God continue to bless you with beautiful voices and patience as you continue to this part of church ministry. I like to extend a warm welcome to my brother, Coach Ricky Longo. Last time we met together was in Killeen, Texas. He was also a former coach at my old college at Washington State University a couple years ago, 2-3 years ago back then. But now he's with UNLV. Hopefully they can get more wins this year with him being part of the coaching staff. But thank you, Coach, that you are able to participate with us or just be with us in worshiping God this morning. We hope and pray that you and your family make this church your home church at Tenafo. But thank you for just being committed to come to church and serve God and praise God in this service this morning. So let us complete this service with a benediction. Tato talo. Ye ilunga lau whanau nei. Male lalo langi atoa. Le lofa tu noa oe le tutama. Le lofa muti vale Yesu Kiriso le matou faola. Mal matou li. Ye mal maftanga le motusia ma oe le nganga paia. Nei aso uma se i o i le whaavavau lava. Amen.